Tunakuomba Mungu utusaidie kushika imani yetu katika ulimwengu wa sasa. Tunakuomba Mungu utusaidie kushika imani yetu katika ulimwengu wa zambi, ili siku za mwisho utukaribishe katika ufalme wako, ukisema karibu mwanangu, muliyeshinda vitisho vya dunia. Kwa kweli zambi za kila aina zimeingia duniani, usipotuokoa Jehova tutapotea milele. Utusaidie kushika msimamo wetu, hata utuvike